Dobrodošli u video 7.6 Fitosanitarni dnevnik. 6. modul sezone 7 i jedini specifičan isključivo za jedan tip djelatnosti, poljoprivredu i OPG. Ako vam je osnovna djelatnost nešto drugo, ovaj modul se niti ne prikazuje u izborniku. Zašto je važan? Zakon o održivoj uporabi pesticida, zajedno s Europskom direktivom o pravilnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja, zahtjeva od svakog OPG da vodi evidenciju o svakom tretiranju. Što je prskano, kojim sredstvom, u kojoj dozi, kada, na kojoj parceli, od strane kojeg radnika. I koliko je dana karence do dozvoljene berbe. Fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede može u bilo kojem trenutku doći i tražiti tu evidenciju za zadnjih 5 godina. Bez urednog dnevnika kazne od 1000 do 10.000 eura ovisno o težini prekršaja. Taskora Fitosanitarni dnevnik rješava to u jednom modulu. Evidencija po lotu ili kulturi, 5 tipova zahvata, a i skener etikete pesticida za brz unos, automatski izračun karence i A4 ispis za inspekciju. U ovom videu pokazujemo sve. Otvorimo modul, izbornik operativa, pa fitosanitarni dnevnik. Napomena. Modul se prikazuje samo ako je u postavkama sustava djelatnost obuhvaća OPG. Ekran je čist. Na vrhu su 2 filtera i 1 gumb. Prvi filter, godina, padajući izbornik od 2023. do trenutne. Inspekcija obično traži zadnje 3 do 5 godina, pa ovdje brzo pregledate bilo koju. Drugi filter, lot ili kultura, padajući popis svih vaših aktivnih lotova. Možete fokusirati na jabuke, na maslinik, na povrtnjak, što god trebate. Gumb desno, printaj za inspekciju. Klik generira A4 dokument u zakonski priznatom formatu. O tome detaljno u kasnijoj sceni. Glavna tablica ispod. Jedan red po zahvatu. Kolone su datum zahvata, radnik koji je radio, lot i kultura, vrsta zahvata i cilj tretiranja, sredstvo s dozom te status karence. Tablica je sortirana po datumu od najnovijih prema starijima. Najvažniji vizualni element, status karence. Crveni badge s porukom još 7 dana ako je tretiranje nedavno ili zeleni badge istekla ako je karenca prošla i berba dozvoljena. Odmah vizualno vidite što se može brati, a što ne. Važna napomena o tome gdje se zapisi unose. Glavni modul, fitosanitarni dnevnik, koji smo vidjeli u prethodnoj sceni, služi isključivo za pregled i ispis evidencije. U njemu ne možete dodavati nove zahvate. Unos novih zapisa ide samo kroz jedan put, kroz karticu pojedinog lota. Otvorite modul Lotovi iz sezone 3. Pronađete lot na kojem ste radili, na primjer lot 210 jabuka, klik na detalje lota. Unutar prikaza lota je widget Fitosanitarni dnevnik. Ova odluka ima smisla, jer svaki zahvat je uvijek vezan za konkretan lot. Ne prska se apstraktno, prska se konkretna kultura na konkretnoj parceli. Widget u lotu osigurava da lot kontekst bude uvijek zadan. Klik gumb Dodaj. Otvara se forma s 3 sekcije. Prva sekcija, osnovni podaci. Datum zahvata, default današnji. Radnik koji je radio, padajući popis iz baze djelatnika. Površina tretirana. Druga sekcija, tip zahvata. 5 opcija. Zaštita pesticidima ili fungicidima, gnojidba organska ili mineralna, sadnja novog materijala, rezidba trajnih nasada ili ostalo za sve što ne spada. Treća sekcija, sredstvo. Ime preparata, aktivna tvar, doza po litri ili hektaru, karenca u danima i meteorološki uvjeti.
Sva ova polja mogu se popuniti ručno ili jednim klikom kroz AI skener etikete, što pokazujemo u sceni 5. Pogledajmo 5 tipova zahvata detaljnije jer svaki ima specifičnosti. Prvi tip – zaštita. Ovo je pojedinačno najvažniji tip jer obuhvaća sva tretiranja kemijskim sredstvima. Pesticidi protiv štetnika, herbicidi protiv korova, fungicidi protiv gljivičnih bolesti. Za ovaj tip karenca je obavezna. Svako sredstvo ima na etiketi propisani broj dana koliko mora proći od zadnjeg prskanja do berbe. Drugi tip, gnojidba. Obuhvaća organska gnojiva kao stajski gnoj i kompost, ali i mineralna poput urea i KR+. Karenca obično nije propisana, ali meteorološki uvjeti jesu. Ne smije se gnojiti za vjetra većeg od 6 metara u sekundi, jer dolazi do nanošenja gnojiva na susjedne parcele, što je prekršaj. Treći tip, sadnja. Upisuje se datum unosa novog materijala, koliko komada ili kilograma sjemena i odabir sorte. Ovo povezuje fitosanitarni dnevnik s modulom lotovi. Četvrti tip, rezidba. Specifičan za trajne nasade poput voćnjaka, maslinika, vinograda. Unosi se tip rezidbe, zimska ili ljetna i stručnjak koji je radio. Peti tip, ostalo. Pokriva sve što ne spada u prva 4, na primjer postavljanje feromonskih klopki, sušenje tla, navodnjavanje ili mehaničko uklanjanje korova. A i skener etikete pesticida najbrži način unosa. Klik na gumb AI Vision Scanner. Otvara se kamera mobitela ili upload slike. Primjer. Imate u ruci bocu Mospilana, pesticida protiv lisnih uši. Etiketa na boci sadrži ime preparata, aktivnu tvar, preporučenu dozu i karencu. Fotografirate etiketu. Slika se kompresira na 1200 piksela da brzo otputi mrežom. AI vizualni parser iz slike čita tekst etikete i ekstrahira sve ključne podatke. Ime preparata Mospilan 20 SG. Aktivna tvar acetamiprid. Doza 20 grama na 10 litara vode. Karenca 14 dana. Uz fotografiju možete dodati i tekstualni opis situacije. Na primjer, prskano 30 stabala jabuke, sunčano, bez vjetra, temperatura 22 stupnja. AI kombinira oba izvora i popunjava sva polja. Vi samo pregledate, po potrebi ispravite i kliknete spremi. Zapis je u bazi, karenca brojač počinje otkucavati. Bez AI-a isti unos traje 3 do 5 minuta. Treba pročitati etiketu, otkucati podatke, izračunati doze. S AI skenerom 20 sekundi. Karenca. Najvažniji zakonski koncept u fitosanitarnom dnevniku. Karenca je broj dana koji mora proći od posljednjeg tretiranja kemijskim sredstvom do trenutka kad se plodovi smiju brati i stavljati u promet. Svako sredstvo ima svoju karencu propisanu od proizvođača i verificiranu od Ministarstva poljoprivrede. Primjeri. Mospilan ima 14 dana karence. Neki drugi preparati mogu imati 7, 21 ili čak 35 dana. Ako berete jabuke prije isteka karence, to je prekršaj i ministarstvo uzorkovanjem može naći ostatke sredstva iznad dopuštenih vrijednosti. Rezultat – kazna, uništenje uroda, gubitak registracije ako ste registrirani proizvođač. Taskora automatski računa status karence za svaki zapis. Ako ste prskali 1. svibnja i karenca je 14 dana, sustav pamti da je berba dozvoljena od 16. svibnja. U tablici glavnog dnevnika svaki zapis ima bedž. Crveni bedž aktivna karenca s ostatkom dana, na primjer još 7 dana. Zeleni bedž istekla kad je datum berbe nastupio. Sivi bedž bez karence za tipove zahvata kod kojih se ne primjenjuje, kao sadnja ili rezidba. Ovo je vaš svakodnevni vizualni alat. Prije berbe pogledate lot,
Vidite sve nedavne zahvate i karenca bedževi vam kažu što se smije brati danas. A4 ispis za inspekciju. Gumb Printaj za inspekciju na vrhu modula. Otvara novi prozor s formatiranim dokumentom u landscape orijentaciji. Zaglavlje dokumenta, naziv vašeg OPG, OIB, adresa, trenutni datum i raspon godine za koju se ispisuje dnevnik. Ispod zaglavlja veliki naslov Evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, točan zakonski naziv dokumenta. Glavni dio dokumenta, tablica sa svim zahvatima za odabranu godinu. Kolone su redni broj, datum tretiranja, parcela ili lot, kultura i sorta, razlog ili ciljani štetnik, ime sredstva, doza, karenca u danima, površina tretirana i ime operatera koji je radio. Svaki red je jedan zahvat. Na kraju tablice sumarni podaci. Ukupan broj zahvata u godini, ukupan broj različitih korištenih sredstava, ukupna tretirana površina. To je pokazatelj intenziteta vaše zaštite za kontrolu. Ispod tablice prostor za potpis odgovorne osobe i mjesto pečata za OPG. Dokument se ispisuje ili sprema kao PDF i arhivira. Kad vas fitosanitarna inspekcija pita za dnevnik, otvorite taskoru, kliknete Printaj i u ruci imate cijeli godišnji dokument. Nema prelistavanja bilježnice, nema papirića koji nedostaju, nema pritiska rokom od 24 sata koliko inspektor dopušta. Da rezimiramo modul Fitosanitarni dnevnik, specifičan za djelatnost OPG, aktivira se samo ako je poljoprivreda osnovna djelatnost firme. 5 tipova zahvata, zaštita, gnojidba, sadnja, rezidba, ostalo, 2 načina unosa, ručno kroz formu ili kroz API skener etikete koji iz fotografije preparata automatski ekstrahira sve podatke. Karenca badge u realnom vremenu, crveno dok traje zabrana berbe, zeleno kad je istekla. A4 ispis u zakonski priznatom formatu za fitosanitarnu inspekciju Ministarstva poljoprivrede. Filteri po godini i lotu za brz pristup povijesti. Veza s modulom lotovi iz sezone 3, zahvati se unose direktno u kontekstu lota. U sljedećem videu 7.7 usluge i rezervacije termina. Modul namijenjen salonima, masažama, servisima gdje se kupci zakazuju u vremenske slotove. Vidimo se u 7.7.